Perezida Paul Kagame yatowe nka perezida mwiza kurusha abandi muri Afurika nyuma yo gutsinda itora yarahanganyemo na bagenzi be. Ni itora Perezida Paul Kagame yatsinze nyuma y'ikusanyabitekerezo. Ikinyamakuru cyo muri Kenya cyakoze cyifashishije urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Iki kinyamakuru gisanzwe gikurikiranwa kuri uru rubuga n'abasaga 1,600,000. Itora ryitabiriwe n'abantu 9,645 ryasize Perezida Paul Kagame atowe nka perezida mwiza muri Afurika nyuma yo kugira amajwi 56%. Umukuru w'igihugu yahigitse bagenzi be bari bahanganye barimo William Ruto wa Kenya wagize amajwi 24, Cyril Ramaphosa wo muri Afurika y'Epfo wagize 17, cyo kimwe na Bola Tinubu wa Nigeria wagize amajwi 3. Si ubwa mbere Perezida Paul Kagame atsinda amatora nk'aya. Muri Gashyantare umwaka washize Kenya yakoze ikusanyabitekerezo ryari rigamije gushaka ukwiye kuyobora umuryango wa Afurika Iburasirazuba EAC mu gihe byabaga bibaye ngombwa ko uyoborwa ari umuntu umwe. Icyo gihe Perezida Paul Kagame yatsinze itora ku majwi 43, abarimo Ruto wagize 38 na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda wagize amajwi 9, cyo kimwe na Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wagize amajwi 18. Perezida Paul Kagame ni umwe mu baperezida bakomeje kwitwara neza mu mugabane wo muri Afurika ndetse akaba akomeje gutwara ibihembo bitandukanye ahigitse bagenzi be bafatanyije kuyobora Afurika y'Iburasirazuba. Ibi bikaba bigaragazwa n'ubundi n'urukundo Abanyarwanda bamufitiye. Ahagana mu mwaka wa 2013 abaturage baje kumusaba ko yakomeza kuyobora u Rwanda kuri manda ya gatatu, ntiyabyemera gusa nyuma yaje kwemera ubusabe bwabo yemera kwitabira amatora aho yatsinze ku kigero cya 98%, aho yahigitse abandi bakandida babiri ku itariki ya 4 ya Kanama 2017. Perezida Paul Kagame yabaye umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe kuva 2018 kugeza 2019, anayobora umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuva 2018 kugeza 2021.